ngisabe mina ngithi ngingafuni nanibona ukuthi ngithengana la ngishutha khona. Ungisabe ngijayele. Thank you. Sinamakhelwane wami. Sanibonani nebakangwane. Libito lami ngicela impilo Mngomitulo. Sifundo lengisitholile eThishumayelo Mtesinto. Ukuthi indvo yami ngifuna ngifukamele ngihambe ngitshela abantu ngoba ukhanza ukuthi ayisendeki. So khanza nebantu sebayangibuta ukuthi iphi kani lento sengesaba nekusho ukuthi kwendekeni. Kuhle indvo yami ngifukamele ngibatshele abantu sengendile ukuthi wo bengicabanga naku kanti sengendile. Mina ke ngisebenzele emakethe kaManzini opposite eBoxer. Ngenza umsebenzi wetandla nguwe nje lona ngende macebesha nalenye lengigabile ayisemajobo nalokunye lokunyende nje kwekuhlobisa tindlini siyafika bayafika netivakashi lathi support tindvo tethu tihambe. Lucingo lengitholakala kilo ngitholakala enombolweni lethi 79808051 lenye ithi 78474822. Siyabonga Ubongozi.